Hello, no te tlarok mi ei tur zo siam liang o tun chuma chuanin ei bu fai tlem artui parbor kolbasha le tofu hi kasiam do na kan cho me ni ang kha ti hianin kasiam sak mai thina ni a shan pa awati te lua kha ngai chuang lawa ke mani na kan ei lai thai chuang bang te po khanin a siam thei ve kani tofu hi a shi se le me ma protein atama kan she chawanga chuwang chuanin tofu hi avoi khanan ka tel sak ve do na kerot ka man ban tlem no lo om kha ka va muli africha ka kha kan vom lu tel boka hianin azawa hianin ka chum pol vek do na ne naute ei turani angin ane makadu awang khanin tui kha kale nema ei ti hianin aron koi de upara ti chuanin awai hianin ka grind pol le me dona ei artui ero khachu akor war hi ka mang lawanga achung mu chau hi ka mang dona ni akor war hi chu naute kum khat noi lama allergy om thei awangin pelau turin minti akatel don lawa achung mu ero hi chu apoina om lawa a shisel em a chung mu hi ke pon ka tel don ani ke chuan ka du to ka kan grind nu khanin kan chok le a kan en le a kan ei tur kalak nu a airtight container a khanin abang zong kha kada ati hianin fridge a kada anga ni chung kan ei tur kha ka siam lo kani e ngai reng te kha ani om ve china wang khanin atam berani ni ei tur hi ka siama ti hianin chi sang kha ka siam thak ve reng ani wow kan nga lel to boka hei kan ei le ta puk maya ka pek tura ka lak chho ang zong kha kan ei zo le ta ve kan ni milo en tu ti zong po chu ei tui ve ku le